ini Jun tarik por ni akan itu langkroy amonduli kan lo ni tum langkroy pan lo sini tum misi ke tik tang asong do so ke tem chip kar deng ason dun tumo pan tum misi tang do se penangan yang kan pan sini tum misi kon bom lo se ni Jun tarik por ni ka tum dun pan stamen tum nengarong cipi se non la bang so ang long long tum bang se ang kar biarat akhai do ana phante me pan tati do ana phante me tum bang salun pen kepad dia pasti tu dengan orang masih tahu di rumah. Asyik itu non bini ang bong stamen itu non swap his stamen itu mandun jirinya thom nang tu nak pandapat dia pasti tu jadi tang lo. Tu metang apun long tu jelang pen tu kaju dia pasti tu ni dia tu panta. Apa ni tu bang swap song kan itu pak group si tu lapu hormu tenam pon bom si tu nengi parong pon lo. Bini abang ke itu makai mangat tengmin, teng segitun bense, tum lun tumo penang tum nak pagi panse, tum sigau. Nanam so pegang tum lunar di longpok. Semana mana tum bang so video macam so ni tum kicip kan tengah pan kar pan tum dur tame, wah konga pek tame tum hang tame tum nang cerabun situnya pan, atau panai siapa tum ke kelemponnya pan, ningarong piponya pan, ning oi ning rialong punon, ningarong long punon tum mang tunang hang long te. Mang dunji itu mang klaim ni sih antum pecini loh kai biar kai penanta merah pun sini tu mana porong pecini loh dan sini lam ting tot loh